Praise the Lord. Aroya maralumi. Kapejapa ngopi ni payaro pachaludu. Nguni mi life bikopa. Bujinka anoya imidopa bikopa. Oslo alomi bikopa. Ngo payaro pachaludu ngunka sir pastor talo apami. Ngamika mute milo bilala kanuna agyo. Pinika puyumi lukodopa bitena. Saloka pinika puyuka topic si. Ngunu Bible nam papya porikindona. Ngunu Bible nam papya porikindona hemi ngunu takarpa masa. Simi ngunu 7 points so tadupa makasasalo. Homaralo ke pratana masa. Penaba ngunun ka naka agyo ali ngunu maralo. Ngun ka ingya magya nemi ngun mi hello ko pela ngun ludo. Ngun naka oho ngunu rong mele. Hender betul ngun pap modo ngun hengkap betul ta pap modo ngun mi haka papo ko ngun mi hello ko pela ngun sala pratna mali dari boye jalone mi ngun pratna mali sala ngun ato tamo haro ke cintu pa Bible ne cintu pa manama hojalo pa neka tamo haro ke ngun ka Bible mi cintu pa sala maka manado penapa ya jalong ngun mi yampe Nina ngona Bible na sikita ina hemi ngono ato life o apply mo pa malada pang ngono mi nyampe. Jiso arme hokuli. Amen. Ho ngono nang pape Bible porikindo na lokoda. Ngono Bible porikindo nang palokoda. Bible he ngon ka Christian life ko pa ngon ka Christian life ko pa foundation. Sino tapa palokoda. Hime School hin ime college hin ime porima koda life o hata chalama ho poributola so hata chas done hime udio dojo niti pa porilio molo abc dila rili budu ko o a ila rili budu ho chuli pa ngunka Christian life ka ko kesane o a siksane abc di chensane ngon ka Bible okasu paisirune hakopa ngon mi Bible pordopa lido. दूसरा point ngunu Bible porikindo nampalo koda Bible lasu ngunu henje gudune ngunu ka pinimi henje sane pinimi tamo haro laka ngunu ato life ka henje sane ngunu Bible okachin sudur Bible chima koda ngunu henje ngunu ka jiban ho ngunu ka life ho henje ta ala kema miu atanga mi taudo anu tani ngami henje do pa ngam pratna matope halalu do ngomo do mi tapyo palu do pratna mula fasting ella hetampa henje amadoke hojalo pa henje natapa adu lukoda pinika puyumi chilyo pinika puyumi tayo halsake henje adune Romans 10 ka 17 halagatolado Romans 10:17 halaketolado hopa henje adu tapanu hoke ho nuna tapadone heke heka hu Kristomika tonsa kenyo ni hoke. Bible nguni mi lukodane ngunka henji asane Bible ko porilala pinika Jisuka tonsa kenyo ke hoke se ngunka henji adune hokopa ngune Bible porto palido. Hebrew ngunu 11:6 ka karokoda ngunu pinimi hempyo budupa piniko hempyo dadupa ya pinimi hempyo atudupa ngune henji do pajido. Humiu henje tama he pinimi hempyo atalakima hala ngun mi Bible lokodo hako pasalo ngunka henje ngunka life o henje dupa henje mi adupa faith mi adupa ngun Bible mi pordopa lido. Tisra point ngunka kasa ngunu Bible nampape porikindo na lokoda Bible ngunu porikindo nampalokoda Bible ngunu mi lembo ka kindu ho lembo ka kinlala
ngun netapa pe pratana mukindo ne hamite lukodu Bible chindo koda ngu Bible ngunu mi lembo ka kindo ho harapa pratana netapa pe mukindo mi himi ngunu ka kindo ngunu mi ka kindo ko pa ngunu mi Bible pordo palido ngose mi maralo mi lukan lunando ne अगर उनका प्रार्थना लाइफ कमजोर दोकोता हका मतलब है कि उनु बाइबल परिमा उनु तो आया सी उनका प्रार्थना लाइफ अनो कमजोरी है पानो के सिंसरो हलोकोदा उसका मतलब है कि उन बाइबल परिमा हलमा को उन बाइबल पिनिका पुयुमी तमा हको पके उन का प्रार्थना लाइफ कमजोर दोने आ मैथ्यू 6 हो उनु का कोदा पिने जीसु है मोका कली इम्बो में atame disciple atame लोते ने नून सीता प्रार्थना मतोया सोंगुनु मी लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में ककिंदो मैथ्यू 6:9 होला के तोला दो सी चुली पा कुतो प्रार्थना कुतो दरगंदा होक दानबो दूनबो nguनु का अबा नकार में मी काय केनेसा सका बाइबल फोरिकादों ककिंदो बाइबल हरा लोकोदो कि नुजालो बंगुनु प्रार्थना मचे हको nguनु हमी हेंजे तो पहले किंदो पिने ला दू पिने अको दू ला सबसे पहला पॉइंट के पिने दू ला होमो मी का आर्मे मी काय केने साला nguन प्रार्थना मरो पहले दो हो वर्स्तेनो का कोड़ा हला लोको दो नका राधे गंदा मी सो आकेनें तो नका हेंको दो केनें तो nguन कई बार nguन प्रार्थना मयो पिने ng कई चापोरी हो ng मी से भी पे हो भी पे होजल पा बाइबल लोको दन से nguन मी जो nguन प्रार्थना मको दा पिने में हलो को तो नका राधे गंदा मी सो आकें तो नका ने इच्छा दो हम सो पूरा मकिन तो हल प्रार्थना मकिन दो ला है बाइबल nguन में स्ट्रक्चर पा एक हका नतापा ना प्रार्थना मकिन दो ने हमी लोको दो हको पा प्रार्थना मी नतापा मकिन दो ने हम चिंदो पा nguno बाइबल में पढ़ तो पढ़ी दो हो पॉइंट नंबर 4 से हला बाइबल nguno बाइबल पढ़ तो पढ़ी दो नंपा लोकोरा बाइबल ला पेने nguन मिसरो लोरिदु बाइबल पढ़ियो हो ला बाइबल ला nguन मिसरो पेने लोरिदु Psalms 25 ओके 4 chapter 25 4-5 में nguन का कोड़ा Psalms में केन बो हलालु तो पेने नका मुजुमे ngमी ककिंपे हो नका इंग लेंगो में ngमी नका लेंबो में ngमी ककिंपे नका जीजे में ngमी ककिंपे ngमी सिखा पेला हो नका salvation में ngमी ककिंपे ला ngoन में आलोका में मी काया दो हाला साम्स मो लोको दो पिने मी सोर्स माने प्राइमरी सोर्स पिने ngoन मी मोका लुरिनाने बाइबल हला ngoन मी लुरिदु बाइबल ला ngoन मी लुरिदु हकोपा साम्स में केन बोतलु दो कि पिने नका आलोका में निमिंगो काया दु नोंगम ने तपा लोरे के नोंगम ने तपा सिका के नो हला लु दो 2 Timothy 3:16-17 ngono ka ko da hala ke tola do all the scriptures are given inspiration of the God and is profitable for teaching doctrine reproof and for correction and instruction in the righteousness pinelu do nam pinika kone abi puyu he pinika inspiration of bine he ho si ngun mi sikhala kindo ngun mi natapa na da kindo ne hami ngun mi lukko do hala godo si ho pine he ngun ka द्वारा सका नतापा ना हे मकिंदो नतापा ना दा किंदो ने हमी ngun mi sro lurudu la he pine ngun का सी वचन से कदो हो 2 Peter 1 verse 1:20 or 21 ngun का को दा कदो so prophecy lunu ata तरसी मिउ का तामोला लुमा पा हो जलो पा pine का मो का यजेलो दरबो यजेलो का लोगने से हे जिदो मो का इंस्पिरेशन से ngun लुस ने हलु दो हो मिउ आता सी नतापा पे को ngunu चिंकिंदो ने सी पिने बाइबल ngun mi sro lorudo lukoda primary source बाइबल ngun mi lorudo नतापा पे lorudo lukoda saka miu आता केने आता हे मोलु ato tamo haro la केने मा saka बाइबल तिमोथी साम्स होका पीतर का केने आता सी मोतलो tamo haro miu का बुद्धि ज्ञानो केने मा सी हो जलपा पिने का तामो हरा बिने पिने का इंस्पिरेशन बिने केने
Hu chuli pa selo ngunu ne lukoda pine ngunu mi mo luka kene la. That means mo luka kene Bible la selo ngun mi loridu. Ho selo ngonge marane mi luko nando ne he mi wata haludu a pine ngam lorupe ngonun mi luko nando ne no Bible porima koda pine nemna tan lorikindo. Mi wata tangene ano para hendu hala pinangam na luru to karang mon preaching man ataman tapadu ki pinangam sro luru ne pinangam halu da halu kon mon Bible ne ludu ham se luko sro ne ngo jije ta ngone imama la tarong mi pinaka pinang ne luru du ngun ka rong mi ngunu ek awash tapal tar pine ngun mi luru du hojala pa make sure simi ngun sure mo do pikindo ki molu nilu do hongunni imate mate ngunni selo tapate he Bible ka hisab ogus dope hu hami o ngon ka kadapa shiori do nampalo koda Bible loda se Bible la se ngunmi pinesro loriduna ho Bible ngunu nampo pa porkindo na ko se 5th number ngon ka koda ngunu ka sangomi netape pe dakindo ne hemi ngunu Bible la chindu Bible ngunmi lukodu hokopa ngunu Bible porda palido Psalms 119 ok 11 ok ngunu ka koda hela ludo ngunu Bible porda palido nampalo koda Bible porda ka pokoda right Bible porda koda ngunu pap tamakima hela Psalms 119 verse 11 ngunu ka koda hala gedo suko Psalms ken ludo ngopine ngunu ka puyumi ngaka ahao achuntol atete ngaka ahao hanger gedo ho hanger gene sinam papalukoda nam papalukoda hanger gela lango pine naka agi ho naka aru ho ngo pap makima ho simingun Hebrew ho apara kaka koda simingun khazana latadu khazana matlab naka dan dolat mengun natapa atedu ano pa ayapa atedu ngun ka saka dan dolat posa wagera mengun natapa ungkara atudu hetampa Psalms ludo nung pine ngon neka puyumi ka ahau atu hangkan ayapa atu hanem palokora nem neka birudo ma yape mika arongo ingya maga madupa hakopango Bible mingos chingla so atubudu hala Bible lukodo Psalms 119 verse 105 on kakoda pine sako vachan haludo pine neka vachane neka puyu neka alil inkopa ngonmi byohu kanando ho no ngo inkindo haka rastami no ngami kakindu hala so English pangun kakoda lamp like the lamp natapang ngonmi kamo lembo ho in ihungan pa he light biogudo ali nuo na dakindo no na dakindo na humi ngunmi kindu hindi pala ko mark darshan karta hai lodula hukopa Bible se ngunmi ngunka sango me ne tapa pe dakindo ne no pe al dalingindo ne nei pe makindo nei pe dakindo ne hemi ka kindu hukopa ngunmi Bible porta palido ho next point ngun ka katalene 6 point Bible he ngunuka ahami niti magdo henjumujumi niti pa magdo hena tapa pa magidol ko to Romans 12 ngun ka koda Romano ko halake to lado pine saka kediapun ka miu chika pangunu ngunimi dayo ludo moloka dimaro mamujumi mubola moloka ayama ko limbo inko ho imboyo ho jalo ba pinika puyumi chimdola ngunuka ahami niti aloka mami magto hala ludo hoko pangono Bible porto pajido ho ahami niti ngunuka ahami niti netapa pamudu ne lukoda John 17 ngunu pori koda ngunu 16 verses 16 and 17 ngunu pori hala ko lokodo Yesu mo ka kliyon ka imbo ata mo ka asia ata me hala lotene amolo pa pratna mo bitene hamnguna high priestly prayer la taludu hako pin Yesu mo ka abami pratna mele pinaba saka kediya po molu ngaka henjene atanda molu me saka kediya po ka lapa mapa hojal ba saka kediya po ka mujumu bio daj damyo mi molu ka henjumu jo me hechuli dak kelio molu hela dak kelio
hala dakine yo ho moloka ahami niti putote honda tapape ahami niti putote kakakora 17 verse 17 ko pine neka jijela moloka ahami niti putote neka jije ne lukora neka puyu neka vachan neka bible neka kene hela moloka ahami niti putote la pine ludo hokopangun bible pordu porkendo nambalokor singun ka ahami ngun ka henjebami niti mutu 7 number ngun ka koda ngunu bible porkindo nampalokora singun ka pine ngunu pa ne hendo ngun pine ka will nudo ngun ka ato life ngun mi kakindo hosi netapa pa kakindo ne lukoda mark 12:30-31 mark 12:30-31 hoko kaka koda ngun ludo ngun ato tamo harola pura ato ahala ato tamola ato harola ngun pinemi henje to ngun pinemi pyar matola hala ketola do bible lukon se ngun mi pinemi ngun ka ahalo ngun ka punyulo ho ngun ka yellow la hentola hala ludo ho no atomi ne kan hens do hakop hichuli ban ka arya pumete hento hala ludo hosuko ako formula ako ka kindo ngunimi ngunu ato arep mi ngun ato tamola henka hendu pamudu hojalo ngunu helama hala helama nambalo ko na ngunu verse 30 me ausido 30 o first lutolado pinemi ngun ato puyula ato ye jelola ato tamola hento hongun hala hendai ngun ka ato ka parosi ato ka arya pamite hela kindo nguni pini me first ato ka puyula ato tamola hendo kora ho ato arya pamite kuno automatically hela kindo si hela lupa bible si madon hekopa ngunu si ngun ka ngunu chindu bible ngunu porikindo nempalo ka si ngun ka pinika wilmi ka kindo pinika ngunu pinila hento ludola o pinika ni henju bedo hami ngunu bible porla la ngun chendo hako pangun bible porto palikindo o ngo maralami pone share mananda si senya he covid-19 ka second wave ngun ka alabad bible seminary ka poribo tan teacher tatre apuje pinika audio ineko apuje mana yang ngoi pa ineko ho molo mi ngunu nele peluchine ngunu kana bible theological books ata porsato ho jalo pa books ok taite te kenila ngunu molo mi hela potama molo mi che encourage mo potama ho jalo ngunu ne potato lo koda ngunu bible ok bible hala ketala do I am the resurrection and the life la ngohi resurrection ngohi life se jisulona ho herusedo molo saka kadiya pumi apatali neko ojala hampia ko don si molo pinika ala ho ayapa achineko inneko hala ngone hampia ko do hakopa bible ngone chima ko da molo encourage ta malakima hakopa especially saka pandemic bicho mi lokola do pa mi tensor khenyo na do pa ato ya jelo mi hata chag do pa bible me ngone porido pa yikin loda porido pa jido hako pasaloka topic se ngono bible me nam pa paper kindo nasi lokoda saka 7 point me ngone henjegala ngono ka like me bible porsa amralo me pine ayang kicho amen